Haswa pan sedang ka video pak ngakerpat ya pi ban pin subscribe ikan ka channel kanang ban pin yo iki video ki ba pher na kan ka channel Teto perlu ngilit cakri Israel bandai pik ya kacakatep ya Yesus Kristus kumandong the tomb of Jesus Christ kumba pi iha kanika video mo baru kumju ngin pik ru ya ulum kalbari hakabala sanar pna ya Yesus Kristus te perlu klem na peslam ngini sedang no ikanika video mta Teto mo perlu ngi penon kamtang de map hoj menta ngilapoi hasenda jong ulum kalbari mo kumai te pik ute ude ulum kalbari hakabala sanar pna ya Yesus Kristus mo hakitu kipor kumbala tho ha ka Bible bangi pule na dudang rit hadu mita pek kini kibreu te ya perlu ngin wat ka we pat ka location mo ban yo I kam shai kam senda oh ini hoi ka kam jungai hoi nya persang ban lit ha lor ha pedeng jong te ulum han ring ngamla te ya ngin persang bai uti halor uti ulum lasa na panayo Yesus Kristus mo te ya perlu mentang saya wat ya kajaka batep ya Yesus Kristus mo perlu ya mau jentep jong Yesus Kristus ya ngin saya persang ban lit ketika lenti hoi tiba uta umau ru udon hang ne ta umau jentep jong Yesus Kristus dia ngin saya persang banwat pe kumbangi iya kenika video ki sentiu ki ba internet ki sentiu ba pher ki download kenika jaka pe kumbangi iya kenika signboard ki thok tum skamut kajaka badon umau jentep dia ngin persang bandit da kene baki kedau ini bandit situ kemano kay kene yola sa kadeka kerku Teya pe ki tanaba ki jaka ki jaka ban lit kai mo blog saya komen blog mano ki baju wan kai cakene ka jaka hoi pe what a decoration kay kene yola sa kadeka jaka pelang mo blog jaka bu ki de ki brio yola sa ki ba wan chunga kai tiang English kamar ya ketne hoya kete pi kete kathliu tangi kediat yang persang ban le ya senda jong kata kathliu bat ngin persang hiru ban rung syapo hatu ngila ne ngimla ne ban rung ban pi ya hakaja kabu ya ya kamet yap jong Jesus Christ ya ngin persang hoi di internet channel ruka internet baki jaga pe kisni tiu paper ki download angni ya hangno mangi poy angni kita tiu hoja hoi perlu ngapa sang bandrung sepok mo nama kwa ban yoi sepok andai ngamla ra kade mentangi don oh kene kade katliu hakabala bu ya kamet yap jong Yesus Kristus mo blok tiyangin persang ban saya rong syapo kumnungin I mo syapo kalong kumno hoi kini ki breu ki yo ban rong syapo te ya ngin saya persang mangi ban yo rong syapo kini kide ki tliurit ke ini yo la se kide ki lum jentep jong kiwe pat ki breu mo pe kene kade kadon ha kari Israel ya ni pasang ban rong support ya nga pasang ban klik teh ban yo rong support oh menta pe perlok menta ngila yo ban rong support jong kene ka krem ha kabala bu ya ka met yap jong Jesus Christ mo perlok ha ki CCTV kamera ru ki don nomor yo la se yo don ki bru ki ba le si mo takadaw ki bu ki jaka namar bayo la se namar bala slam palat mo perlok te ki mauru ki lalut pe te ladangi pe sajrong kite gatliu ba badlai air tharai hangno tharai labu ya ka jaka hang ne kade hang ne ngam tipra Henry hoj kene kade gatliu hakabala bu ya kamet yap jong Jesus Christ ma pelok sa ko weru pe kumba fi hang tu
ya ka kila ka mo yo don ban yo ban ki ban rong sana hang neru pe ladang ni pe sakini ki mau ki balas lemma pe ki jaka ba ki brio ki yu la kumanong la lut mo ki mau te pe ladang ni pe sajrong pe ki mau rim mo ki mau balas lem ladang ni pe second ro ru ko long ju te ya hoi hati ni ya ka durding phana pe ba pelok saya komen mau pelok mano ki ba la juwan sakani kajaka baca komen ru tharai kaddo tharai ni habandon pisa ban yo lek sakani kajaka mau pelok ya mentangi don sabar tiang ngin persang bandit kai sharum saneng banwat ki ba ngi la ban yo i hakade kajaka menta don briushu tia ki jaka kilong ki bai te perlok kat bang persang ban le jaki wiki jakaru ngamla ra te tharai tangkat ni perlok sakwe perlok lada pi internet ikani ka video phila ban subscribe bat lada pi kwa yakum kini ki jai video phila ru ban follow yang ha ka Facebook page